هم که داده کی وچی فرم يعني از برای خو بيجم سون نخو اگه سون خورت بن كبيت نه مجبوری سون بخو بيجن نخير يعني جماعة چالنج بیا چه نابی سون ده بخم سیدای تمام رحمه کرم که مشکل یا جماعة کرم که رحمه حس کم زم که داخلی چلید برو کرم که سیدای کرکیزی فرم مقابل چی بس به حوالي المايكات تداخلين نكن بزح چند دقیقه وقتن 3 دقیقه 2 دقیقه نه دقیقه حوجه ناکه تبي یک دقیقه اگر 3 دقیقه تشیه بیجی بس به حوالي المايكات بس اگر تو 3 دقیقه شیای کلمه انا بله نخیر کار بینی عدد تو بیا خدانه 25000 سیدای کرکیزی کرم که رحمن ادم بوده 4 دقیقه بعد گفتم فرمون بوتا 10 ثانية ند 4 دقائق بس بحاولت المايكات تدخلين نكن درس لا امكها امريكاتن دالو تمام كاك سيريوس تشتك هيا يعني اوجي تشتك كتابك بيروزا اوجي بيجنش دافوده هاتنا انجيلا ونا قرآن ونا مصحفة رشا ونا تشتك جوانا اوجي ديانتك و نزين کی واندر آجی ها سوریا واندر یا چی کتابه؟ او چی تشتا؟ چی قومه؟ چی کتابه؟ بله نظام او چی کتابه هاتی نه کتابه ایزدی نه کتابه صابعی نه کتابه زرادشتی نه کتابه اسلامی نه کتابه یهودی نه مسیحی نظام او چی کتابه؟ حسی بومبجی من هاجی نبیه چی کتابه؟ چی کتابه نظامم بوم ببیجه نظام چی کتابه اسلام پرجی نینه جماعت نینه نه زبورجی نینه گوته او کتابه نینه نه زبوره نه اوه هیچش وانینه حتی کتابه ویتاجی نینه گوته سوریا نظامم سیدای کرکیزی بار که بو من یاز او چه واسه قربان كتابة بكتنا أولك يا أول يعني أولك يا نأزلي ونبس المانن ونمسيحينا اللي نزقي فلسطيني واندرات شو أولا؟ إسرائيل يهوديات يهودينا تورزينا يهودينا كيش مانن تكومت خواندين نه من ازانم کینه سیدا تورزی ازانم کینه من مقال لال سر بگنه کومت خواندین توسا خو اهل الحق سیدا از پیج متا من مقاله های سر تورزی کومت توسا حوالت کومت توسا اگر کومت چند ثانیه تاخیر دین ازانم تورزی کینه حتی ویدیو واحدیه کسی که فارس چه اولوان ویدیو چند استكم خواندين بله این که نظام چیه بونمون کرم که رحمن دكتور دنقتي ايش دكتور رحمن از بشم كنتو نزاني بس من الو بومن بيجا چه بو وقت خطه بومن بيجا والله ما كوميد نخواندين والله العظيم من کومن نخوندن از خوشی زانم کینه از خوشی باش زانم کینه اهل الحق و اهل الحق سيريوس بس مجال مسون خار از خسار بوم اوه بو رحمن تو فایده باشا بس مجال بده براك اخو بجي تو فایده بوی جماعة بيل تو فایده بوی از خسار او چه بو از خسار بوم جماعت ختم از خسار بوم سیده کرکیزدی
هلا تمام مشكلة هي تمام دنجم از ديت خسار اون سيدة كوركيزي ها چه بود بله چلو چه بود جماعة بله نظانم درسه بس نه دنجم تمام دنجم ديت نه جماعة بله مخازي جيل نيمة ما إيجاشنگو و انظام كو چنه بيچ پيف کار بینم يعني هنك هزر كان از سبقا قول شاقسري و 25 منش بر از ده پیوش بید کم بله سيدة كوركيزي برا بله براسم سيدة كوركيزي رحمن أبا از بيشم از خسار بوم خلاص ازيدي فايدة بود بيجي مقصدم جري گهمده خساره گهمده خساره ترمگه دری سمبولی ندا یا ملی ندا تمام جماعة هم مقصدم مش بيت الشتاء بيت زاني چيا بله السلمة تقولها ازدي يا راستا بله كلام كيف جماعة مزاقي باش فلانية برا بله كلام كيف رحمن تو فايدة ساعد خوش ايه بله مقصدم بس مقصدم مش بيت الشتاء بيت زاني بيا نه خدي حاس كم چبو وانا خسارة مقصدم مش خطامني بيت يا درست الشتاء جماعة بله خطاوية ضعيفة خطامني تماما يا كاسكة بله سيدة كوركيزي تازه استفاده يعني دنگم نه به نه 4 گوشه داد چه باید نگه 4 گوشه دادن تازه به 4 گوشه دا مثلا من سون خار اول چلات اول تشیا سل مینه آینه ازدی راسته بارگ خط من یه سریع از کومنتات بینم برای خط من صوتم باش دادن لا جماعه يعني الناس أنا دكتور يتدرس خطیبی نه خطیبی سیده کورکیزی خط خوچه که ولا شبكاوي جماعت زر باب الله شبكاوي ضعيف اره باب الله ضعيف برا او چلو چه بو جماعه ساکن خسر کن مخیره فیارین مخوره بیجم نه او بیجم کومنت او گفت بیجم نه خودی کسی نگفت بیشتر تاسون خار تا فایده نه سیده کورکیزی بار هم خیلی ادا وشولا دید اما تو فایده دكتور مدام هر فايدة از بصمنا كلمة ممكن دا تفرشتا وبطافرك بخوزجي اره خودی پسیاراویا جان بو برا پسیاراویا جان بو قلت بي پوشدت الله يشتري ما خدا بودا جوابتا اره خودی برا من یه گوتی که وقتی کم جرا الله سلیم وقتی که بس سر که بد سیده جهاد من السالف دكتور أبي الموتى وعليكم السلام ورحمة الله خير بجرگیم باشین انشالله خودش تا راضی بد ممنون وای تو بخیر به رحا براک خود تو بخیر به جرگی براک خود از غلط نبم از یه هزرامنی آراز بیتن بله جابات خراب لف من هر همی من همي ما يوم خين مبا سعيدة هزرت كي سعيدة جهاد يعني جدير لشتاقي بجمعه هنك هزرت كان آيات انجيل مخرج باركي از قول سابق اس وشو سينديش بيت كامو بسياراتش بيت مستحيلة سعيدة ساكري ما شاء الله بس سعيدة بسيارات اخراج هزرام حاسكشن متخرب ببيجمه برا بسيارة كاب كورتي فيا بله بسیاره که وه خود همیچ داد زانید کدیم کی مروف چتا به هشت کشته جهنمه گلک انسان تیدهتا تا چنه جهنمه دا بسیار وه بو خودت آلاد انسان اگه چیگد که گناه ها دیکد و دوی انسانی ها ویتد وی جهانه دا که غلطی و گناه ها بکد بود اخیری دا بشته جهنمه بو هگر مروف خودت آلاد چه کر بد و دزانی که دی جهانه خود همی گناه ها کد بودی چما جهنمه بلا از چین نکر بام همی با اصلا من ندیا هبم اگر مزانی با دنیا من آخرت من جهنمه یارونه بون من ادنا فیلم از بیشم اف مثالت اینا با اگر غلط بیرام بینه تا مثالا که نبا و مثالا فیلمه کو اول فیلم مکی دا کسی که در هنر فیلمه زانی کسی که خرابه و دی گناه ها کرد دبو اوی رولی باوتا پیشوی اگر زانیت اخیری اوی کسی هر خراب کنه راسته؟ نسيدا ونمونه مين ونقول كاساكيت فيلمك دا مثلا رولك خراب دي جرت بس دا أصل دا أمروفك باشا حياته حقيقات دا
آها احتمال منویر جبیر کردی برای جوابای گلک افسانه‌ای از جوابه که بوده بیشم حس کم ریکورد کی او پیوت از بیشم تو چی سرچ کی جواب وی چند خاله که دوین گوی خوب در اوان خاله استفاده گلک داره دو بینه یایی که خودت علا خرابیه چنا کرد شر امرک عدمیه خرابی امرک عدمیه یعنی چه خودت علا تنه هبونه چید کرد و باشی هبونه خرابی سلب هبونه یعنی نمانا باشی هم بیجین خرابی جه نمانا باشیه هم بیجین خرابی آنکو امر یا خرابی امرک عدمیه چوا طاریاتی چتکی سربخونیه تن نبینا روناهیه خرابیجی که ماسیا روناهیه باشیه نقطه که خودت عالا انسانیه چه گیری هیز و آزادی ها دای بس وقتی که مروف اراده خورنایی کمت کتن طاریاتی تیتن گناه خودت طاریاتی چه نکایه یعنی خودت عالا طاریاتی چه نکرد لنمانا روناهی طاریاتی چه بید اوجی واسه دما انسان په دستت خورناهی کمت کرد اوه پیناسانده کتا پشتا خواه دارناهی نک خوده پشتا دارناهی نقطه دوی زانینا خوده یعنی اجبار نینه اوه نقطه که گلک مهمه ساکره اگر استادک مهبیتن گلک شارزا بید بری امتحانه 100% بزانید که فلان قطابی چه نخوندیه او دی که بیتن ساقط بیتن اره زانینا استادید بیته اگری کفنا قطابی نخیر قطابی اراده خو نخوندیه ما مستای علم هبوی کناخینید خودت علا زانید که ده مروف اراده خو چی کرد خود علا زانید که مروفه ده بدلی خو ده به اختیار خو ده به وجدان خو خرابی حل بشید نک چون که خود زانی او اجبار کتن ده وشوله کتن نقطه دیفته پا بودیش تا جهنم فلسفه جهنم چیه ساکنه او کسی چیته جهنمت بشته خوده بو چی تا از چه کرم دمت از زانی از چما جهنمه جابایی ویا خوده تو چه نگیری در تو چه جهنمه خوده تو یه چه گیری او اف کرسته عقل و وجدان و پیغمبر و حال بجاردن یه داده که مروف خوب ریکا خو حال بجاریدن خودت علا بتا جهنم چه نگیریه اگر خودت عالا اختیار جهنمی کم کتن اختیار خرابی کم کتن باشی به معنیه یعنی تو الهیوی بوی تو به از دنیای بس باشیه بکی مثلا کسی که خرابیت کن بجن بو هم هینه ما پیخوش نی هبن پا دیوری دا بس او انسان باش هبن فلسفه امتحانه چلات فلسفه کمالش فعلی چلات فعل کریار هنگ یا کامله دما هر دو قطب هبن باش و خراب رناهی و طاریاتی گرم سرما اگر تو خرابیش باشی ورگیری تو معنا باشی نزانی تو حیات معنا باشی نزانی تو باشی خرابی جه ورگیری تو حیات نزانی باشی چی نقطه دوی جماعت حسکم اوه جاب دم اوه چطه که احتمال انگو هاجه نببن جماعت هنگ زانن جهنم سزای که خارجی نی جهنم یعنی عذاب که خارجی نی نبو ملهی ویا ملویر راوستای هنگ ویزان جماعت نه احتمال انگو هاجه نببد باش ازی بوده بجم جهنم وکی زندانه که جهنم وکی زندانه که نینه که مروفک پاوت حبسه دا نه جهنم شکل حقیقی گناهنده دزین و غدر و خرابی لویری دا شولت تبنا آگر و مار و دیپشک و چنت ناخ انسان دا جاره که خوب داره جهنم زندانک نینه کل هیویاتا بد بجم طب هر حبسه تو هر ورا داری آزاد نه جهنم شکل حقیقیه شکل کریارته اوید خراب
او کسی چته جهنمه براستی دا وی بخو آگیرت ناخ خدا چه گیری وی بخو اف آگرو اف غرفه یا آوا گیری آنکو دما چتت آگری دا چنه حقیق برانبر وینینه اف کسی اف جهنمه یا آوا گیری دما آوا کرناوی نیاب دلیوی بد وی حق نینه رخنل دست بکا آواهیه بگیرد و کین در خریطه که بد تمفته بجم او بلوک او خریطه تو بدلی خو خانی چکه تو بین خانی خو یعنی آفاب کی خری خراب کی تفری دا تحق نیا پشتی کو تا خراب کری بشی سیریوس تبو خریطه و چی من تو دانف من اصلا من پیخوش نیا خانی چکم دما دست که خریطل بند دستیتا دا او چی منتول بند دستیتا دا تا حال بشار نهانده کر که تو خانی چکی دما تا نتیجه گر شنیگا تو پشیمان و بوی آنکو جواباته پیش فرضا پشیمانیات دا که تا شولت کری تو شولت خود پشیمانی اون اختا دیو داشی گلک جانگوی خوب دنه جمعت اف گردونه باشی تیدا یازاله نکو خرابی ساکنه هست که منگو بیجم الخير الكثير والشر نسبي آنکو چارچوبکی گردونی دای مزن ایرادا باشی پترل یا خرابیه بنا عقل، اوینی، پرسنا خوده، آواکرن، خیزان، کمالگه گردون جوانی روت چید سیستم اتقانا گردونی یا کامله آنکو خرابی به پارچه دستی تنجماردن گیمتر از اور توی حالی جیرا دما تو آواهیه که آواد که به نسبت ها کم گازنده نکن و خودت عالا کسی خراب چین نکد و که در هنر فیلمه که اولسر کسی که فرض کرد ببیت اکتر فیلمه که خراب نه خودت عالا پرتو که اکا سپیه ها بیتیه بندستیتا کرستین سرکفنه جیه داتا خودت عالا تنند زانید ده چکی بگو دستکاری ها ایراداتا بکن او کسی چیتا جهنمه آزادی ها خوی چوه جهنمه وی بخو جهنمی آوا گیری نک خودت عالا بو زندانک آوا گیر بگید تحاب ندویره دا نه بنده انشاءالله ایوی دارم جواب گهش بد ایوی دارم بله دکتر پراستیجی تگل جان شرح کرد خود خیرات هم بسید انشاءالله عزیز دلم من بسیار اکادی های سرگردونی دزانستی دا گردون انفینیتیه؟ نه فینایته بله نوکه گل از آنها یه دوبهش بوی سر دوره یا اندک بیجن انفینیتی اندک بیجن سنور داره بسیار اگه دل تکم بله گردون جیکو دو جداد بد آنکو جیکو دو فراد بد گردون فراواند بد بله قرآن داره جوان فراوان بونا گردونی آنکو سنور خو زیدت کت راسته بله اره زیده کرن دناف اینفینیتی ده هیا او زیده بونه برف کی بد شد با سیده گیان اجازت کرید بنوه بانجری اوش کلک ایزیاییه در وی گردونید وری دا عقل و منطق دا آخوین وجود تاخوید بس بسیار هم وی یعنی امسرنده ناخوین که چه دا زیدت بید بسیار وی گردون سنور خو زیدت کتن بله اره زیده بون دناف اینفینیتی ده های یک و اینفینیتی یعنی زیدت بید اینفینیتی نه هر یکسان بچن اینفینیتی راسته بله تعداد تخش پامادم گردون فراوان به سنور خو زیدت کت سلام علیکم زیده بون دجی مفهوم اینفینیتیه بس سیده خود خیرات هم بسید انشاءالله عزیز دلم میدارم جواب گرد سلامت بیچرکی من دشمه دف سیده اوه سری ازدیه برا سیده آرویش اوکی بخیر به سیریوس تو بخیر به سیده سیریوس سرچاوا جرگی من خیر به کرم که رئیس دیو سیده سری اوه کریستیانو رونالدو شو که بگر حامد باشی سرچاوا رو حامد تو بخیر به عزيزي مني سيريوس ازت تشتاقي اتفقن بيريزي تمام حتما لبيبي ريزي كلام كده تمام برايا من ازت بينما بدليل
إيه هر دينك الدنيا هي قالك كي ما سيتيدا ومن دليل شي هاي كلام دكتور دليله أو دليلا مثلا شن دليل اشترى بينا یک دلیلی بینه که اسلام که ماسیات ده فرم الو یک دلیلی بینه که اسلام که ماسیات ده فرم باش برامن النبي نميجا خوش بيرات كده اما پناسان ده که دینی ناقصه معنى مشرع اسلامي كيا باش سیدای مایک پیغمبری کی و پیجا خوشه بیرت کرد صحيح البخاري جزء هفته صفحه 85 حاضر بوده به مثلا صحیح بخاری و دقیقه بوده برسه برا انا درست يك بيك بس من تيرة اشكالها بلا بس اتا اوی راست عزيزي مني كرمك دبچین سر برا گیانیت بشته صحیح بخاری دا اول صحیح البخاری دیدشین سر مکتب شامیله جی دخل التلفون الى دانم یا الله بچه صحیح البخاری جلده چنده؟ اول جلده هفته صفحه 85 وصحيح مسلم باشه یه هایی صحیح مسلم مبخويا هاي بشخصي خمني هاي المول از ديشن بتينا بس اول جا بخاري جلده هفته صفحه هشته راسته 85 باب الفرح براجان احس كم نشويدم ابا صفحه 85 صحيح بخاري جلده هفته کا شاشه ديار لوا ابا صحيح بخاري جلده هفته لاپاره 85 صحیح بخاریه کردن که کری فرمون والله برا الكتاب نجي هيا دف مو صار بيسيا ما منش دفعانيا جلده هفته لاپاره 85 کری دار حضرت جواب را برا چه بيجيد حد كيس اللي بوم بيجا اكاو چه نصا برايمن يك بيت بيجي يا انه مشترك وتي نصا چه بيجيد نص نكاتشو مسر كوري دونينا اتشو ما ويري ينسى صلاته بله بني مساء النبي ينسى صلاته باش بله باشه اول إنما صليت ركعتين أبا سيدو جون جوابه هدد أبا ساكري خاطر ورزشم عليه السلام سرچار كا إن سوا يزعمون أبا سيدو جون بل سيدو جون نافر تقول تبعسي السهوة كل السهوة نان ارحام السهو ونسيان لك فارقم ساكري السهوش بين الصندنية كو يجبير كري نسيان والسهو تجده يا وانا تزاني تمام وبنا ما النبي هذا السحران بلا حتى تبجم بلا اشكالين يا رحام السؤال بقى فرق بين نسيان والسهوة چي يا رحام تزاني بين النسيان والسهوة السهوة غلطية الإنسان إيش بيذكرنا سهو غفلك والزنية مؤقتة وقت يعني النسيان إدراك زاكي النسيان إيش بيذكرنا
حتی بوده بشم جناب دکتر پیغمبری یاش بیر کری نخیر نسیان نکریه سهوا کری رحم تو دید زانیده؟ شبير كريه هل من نبيسي ينسى صلاته وبرد بيجد النبي وقع عن عائشة قالت سحر النبي حتى كان يخيل أن يفعل الشيء ما يفعله سيديجا نسيان پیغمبر عليه الصلاة والسلام ساكري پیغمبر عليه الصلاة اصلا لو فرضنا جماعت لو فرضنا پیغمبر یاش بیر کری پیغمبر بته انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فاذكروني البداية غلطي كلمة نبينا محسومة لا سيدة بس سيدة ده تهادك يا ابراهيم اسم نبي اسمها يعني بله سيدة هذا بده الشرك يا ابراهيم بده الشرك يا ابراهيم بلا زي جواب دم ابراهيم دفتر دنگای که وقت اگر مجالات دقني بدقه يبدا كلام سيدة خانية كاشتي ده غرفاش ده نويا بلا سيدة بس دزده كاتم كم ده جواب بدين رحمه كاك مايك او ازيديه مانا بله يزيف پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رسالته ده معصومه اما وكو مروفك يعني خوش بيرت كت ادخد فادخد نفتل آية القرآن الصريحة به إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذا الرسالة وتبليغ الرسالة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني تشتكى مش تفهم كريم باعتبار بشتي كتابة قرآني عصمتي دنينا تمام أنا السيدة الرسالات وتينا جاي ما تدمج مني بلا استيد قام شو حسناكي تخطي بجديني حسناكي تخطي بجديني والله استيد قام بس دقيقة دكتور عزيز بله سيدة بالنظر يا بج تزاني شبكة شو تكش دفاعي بابي هجومك بارك الله فيكم هجوم تو بتيارة جيبك باش خلاص بو ساكر رحم من التدفير كم بس تو خود كريم كهجومك بلا زي هجومك ان شاء الله تتوكي كريستيانو بالنفس هذا سيدو مايك بيركرنا پیغمبري لبيركرناوي بو وحيينينك وحيش بيركتن بیرکرناوی اوه آدمایی که انسان جه بیر کردن سیدا اگر بیجین ساکره پیغمبر علیه الصلاة والسلام بته انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فاذكروني نك يعني معنى هنديني نكو کو پیغمبر عصمت قرآنه نه وكيدي حالات جيانه از بیشم افروده چینه فلانجی اول مجبور که ساعت ده بچین ابرا بیران بی نبا شو مثلا نویجه وحیات یا یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو وحی بیرنا کتن وکی مروف جه بیرد کتن یارونه اد بیر کرنا وی کو صلات بیر کردن گویی پینا بیرام دیگه صلات خوب درسته يد بنيزان رونا نرونا يا دوي بيجمتا ودورا دورات تشد بيجا دال مشكله يا سيد الدين فرموا النبي وقع عليها السحر عن عائشة قالت سحر النبي حتى كان يخيل إليه أن يفعل شيئا وما يفعله بالضبط ايه ايش كده عائشة بيجت بيغمبر سحر سكات تشتري تكوتن تشتري بتخيل عند تشتري كرينا لنكربون آسان رحمن گلک افسانایت بس گوی خوب داره شولا 2 ثانیه انشاءالله از جواب برای که خود اما بسیطه جماعت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی که سحر جهاتیه کرن اولا نقطه ما هی ساکره پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2 قسمتی لانسان بوناوی هر وی آیت تدو بجاوید من شرح بخاری بجاوید من مثل سيدة آيات رحمن آيات قرآن سيدة بس هذا بعض جوابات دم از بیشم توی يعني بيلي باخذ باش قل إنما أنا بشر مثلكم أفد فريدة چيا بخبر بدي اسمروف ما كي إنسان رنگش بير كم أبچم أفد مالي مش بير كربت رنگش بير كم از چم أفد درگاه وكم از إنسانم يوحى إليه الله يعني پیغمبر 2 قطبه که پیغمبری وحیه
قطبه که پیغمبری جی انسان عادیه دما سحر هاتیه کرن سحر لانسان بوناوی هاته کرن نک سحر لوحی هاته کرن وقتی که دای که عایشت بیجیتید گوتین دای تشمینت کری که انجام ندانه بحث چتین دنیاویه وکی مروفی اچوم اوه ماله یون نچومه من هزر کر از چو اوه ماله من هزر کر من آوا وخواری من هزر کر من فلان شولا کری قلبي دري بس يقدر بله فرم بيقدر قلبي الكيدر النبيسيا اشوما في ماريا من ابك بخوار من بس بيجا من الكيدر النبيسيا سيدا جان هر همان حدیث آقا بخینه هر همان حدیث آقا بخینه کرم که تو خوب بخینه های ده کرم که بخینه و حدیث تازه بجی یال پیچا من کرم که اصلا بخاری شرحاوی فتح الباری ما هی امام ابن حجر عسقلانی شرحت کرد بس لو فرضنا چون انت حس که دف خوب بجی کرم که بخین ابو من از دوتا پیجم کاتی که کرداد بجد فرمو ده کرم که رحامن او نزانید برا از دینی شدم جرگی من از دینی شدم او نزانید برا گن کاش کی و دوا گوتیه او ویره دا بحث حدیثاویه کو بحث اندید کتن چه وره خاره امام عياذ بته هذا سحر تسلط على جسده بإنساني وجوارحه تمام أبا إيك وردو نقطة دوي أبا حديثة نا حديثك بو هو في أمر دنيوي بحت لا علاقته لسحري بالتبليغ رسالة البته الله فتح الباري ده وذات الميعاد هردوك فتح الباري شرح صحيح بخاريه الله ماشي الرافي سيده داس خوش دكتور داس خوش يعني سحر نساخي انا نساخي دكتور بله نساخي پیغمبر مروفه انا مروفه بله مروفه مروف توشي نساخيت بتن انا بله خلاص السلام عليكم خلاص ابو شيرافي سيده يا دي نفت الفقير دينا هاتا بي نفسري جماعة اوي قلت كاش كيف دوا قلت يا جماعة شرح بخاري فتح الباري كاتن سيدا باشتر زانيدن فتح الباري ابن حجر عسقلاني شرح بخاري كات قلت راس قلت كيف هاتيا وچلو چه بو شبهت 2019 دبشنا دف سيدا عربي تاخفنا كي رحمه آف گرم بی آف جماعت بده آف گرم بی وقتی آفه بود تارا سیده آروی رحمت آف نکه کومنت چپ راست نه والله همازه گوهداری کم بس توروی خلد نکد توروی خبری اف آروی ما سیریوسی سیده سیریوس تا بسیار اگه ویا دکتوره بارست حس کم کومنت بده برا سيدي عيسى تو بخير بعيسى جام نعم السلام عليكم وعليك السلام جرجي من تو بخير عزيزي شوفت نماجد كان سريوس دلال خير يا حاضرك من حاست كرت تبي اون ما مستويبني بس نالفيري تكون دا اخفتنن مدفيت الواتسابي بيجم اردف سيدي احمد ومدفيت فيجو فيش القلب اخذم سابورت شخصا كه انا بيجم كتشكاون كوركادو كاشف نابت حاسكت بتا بصلمان وناشت طلاي فودا باخوت از حاسك في فيجاينت مبجهن وبتلو بالجاجي من اخو مش راس كريش نيازاتي ما بيري والله سيد تا احمد ابي خيري از دخوف ما بيشتا كابين از اي كاكي سريوس برا چانزي خيانات سيدة كده والله دكتور بلا بوتا برا اس قبول لا سيدة حماد ام هردو دين رقمو يجي حميكن يعني عزيز من فيتن الواتساب العردة كي ما قالك اخف من تشتتي بوا فري كربون
حتى سجلت ويد دنگي واديتم بوافري كربون وين تيجاش بون بس چه من فقير بيشت من بيت لايف دا باخذ دا كاس من حسد چنین اما كاشف بكر كه دکتور خبره؟ حسابیم ببا چابرا سريوس از فكري بريجون ان شاء الله از ثبوت تازه و خوهن رمر رقم خو از السيد احمد ام هر دكينا جروب دقالتا بلوبي دي ما دي لايفي مون هر گيري ادم دي چه دست سرخبون يك از خلط نبا نه الشباب احتمال بتشم جي خريج شاركه اجيب مينم الصباحي من هكذا لايف جير سفر برای سريوس رقم فولو که رقم خوابو مبري که رقم تاجي امانت الدفن بشروز با بله یه سرخبونیش یه دفن من تلفنهایی که جواب نده رساله جم بوفری که جواب هم نده از تو ان شاء الله تبوتان يرم براجان از السيد احمد هر دكينا جروب دقالتا مطلوبه که برو بلا جرجم فقیری گلت ویتم بد بسلمان بس بیشت من گلت دو خوزیش بسلمان های کر هاری کاریا من نکر راستی جی گفت فقیری کو من گلت دو خوزیاش جماعتی کری و کسی هاری کاریا من نکر برا كتشكا وخلاص ما كاشف كده آورا يا كاسة كتشكا ولا برا ماتش فارقة عسكا ولا السيدة عيسى بالله صوتك كتير. عزيزي ممنون شوف اخر ما تشكم باريزا صوتك خوش شدی داو چیه؟ دکتورا کارت سرپیش دادی چاو کیری چاو بگیرم چاو چیه بو؟ از تاکیب تلفن کدی آراد اکونت خود اماتی کسر بنیم کاکا راست جماعت تاکیب تلفن کدی آن خواب نمه کامپیوتر خود آراد اکونت خود ده آقای تو آقا جای کدی زینمی سیده و چاو اوا اجننه سيدة أجل أبا جماعة النظام بورجم چه تلفوني دي دفنينم بس اللابتوب الدفن ایک لابتوپ اما داخل اکانت خود بعد چه ویدیو ده دسته چه منو بدنم اکانت ها برم چه من جي ویدیو کا نهاد نه والله والله دکتور نظام باید بقرآن ده ایدیه دادم دنگ خوب بگیره و هر مسألة دكتور شو مسألة؟ ها في أكونت تاني في أكونت التلفون كودي ديفاكير يا؟ نه والله يبقى أبا زوني شو أختي مروفشني كودي تات أكونت ده أبا ولد فيت الله في بجرات بيجن أبا ولدي أنا سكرين تايم از بيجم من أفكر بيجن جرجر والله من قرد أودن كيف أتت جماعة أجنا هيرش كرامة دكتور جان زانشب که به اکاونت اگه دوره اما دی اکاونت دی بکه دنگیر کروی آخه بو افدی ها بکن وزا تعطیب دی نابتن سيدة لو بخير باوت كام فاكر نه اکاونت اگه دی بیره دی مایک اخو بکه من پنجشنبه بیاد پیرشانوی هایی مناظره سر خدا دناوبر ایزیدیاتی و اسلام دام و شنبه گل ارکانی حس کم ارکان خواسا حاضر کرد کو سریوی بشه کو دامات هدت نفرده فضحید دانو فنشت بید دا هیجت پیدا نگه بشته مسیحیا من مجال نبو مسنگریم من مجال هنده نبو حزدکی استایکی والله ای بو جماعت هر نخواه بس ناكل إلى نايكم سيب هر نخواه ورا لاجي خوت السيكا ورا ديشم أصل بايك بگم برو که سر مرو کرد ورا ناكا زين شيء من دي بيت ليلة ناكم بجدي ورا كسي كده لاجي تونا برو که سر مرو کرد ورا يزيد تو عالمي تو قاعد تو بيت تلقى عالمي كأنك كلك عادي برا زاني مشكلة شيء ما نقويت وانا عالمت وانا شرعتني نما نظرة كم لا والله دكتور
جانم سيدة يعني شيء كيف بيتن كيش روجي وبيتن از اللايف فاكر سيدة أحمد ودي هنا والله بابا نادي توج نادي توج مسلماني نادي أبي كسب أنا مسلمان دينا مسيحي بلا يعني سيدة أكيس كتب بحاجة كي كرسية يعني كرسية جبينا نوضب كت الله يعني كرسي ترمس هذا بس هريك جود لايف ياخذها بكنا تحدي وصو باشتر بفاضل مانوتو اي كاتو بابو فاضل مشكلة يا سيدة فاضل يا هي ان شاء الله مشكلة نسيدو ازيك كان حاكمنا بين خدا بقول که ایزیدی ایزیدی نه حالا زانی شیخادی بابا حکم بله تو لولا اذا بيجو يقصب كي من زامليش يانا ماركو يقصب كي زامليش تو بيجو يقصب كي زامليش والله دال اركان جماعت اوان ابد كابرا طبعا شش دبدتا توحاش اساس خزمكتي هي خزمتي قطه كرب تبد اركان او تخمه يا جماعه زونتن اركان دبته هفتیابه دچتک بسریتایت بنی کاغذ چتکی خرابت بیشید اصلا زانم یا شیلیه نگلکا دیاره حسبید کم دوان روژا مشکله که تپشته تو شاید که هر کن تو شهر واسط زاری هر ندیاتش که هم سیده شما تو خیره سیده تو خیره سیده شما وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بخير يا سيدي. ترى خير ندار من باشن إن شاء الله. أنتوا بخير بجرجي. بخير برحاب. سرار شاو برایان. برا تو زانی چوانه اگر تو بيجي أركاني مجال بوته أركان مجال بوته تمام اگر تو سر دیانت نصرانی بی مجال بوده تقریبا 2 هاي 3 هاي ویدی ترشنی برا مناقشه بکه تا سرکیش ایودی جید ویدن انجیله سروی مناقشه جی بکه اواتت ویدن سرچو بابت انجیله اخشغان بیراتتت برای 2 سالا منو تا مناظران دید کرد منو تا دیال جماعت دی جسید ارکان شنین که گشتیوی مرحله اوان برای 2 سالا چونه مسیحی او نکه گشتی مرحله وقتی بده با پیدویه وش الیف بیت به دست بکتن لا برا نه حسكم اركان حسكم تشيتم بخينيتم چونكي اركان بشتي في مناظره ديال مد يوتيوب ده او گلای باشه اگر بیت باشه اره والله دكتور بله خديش بعد جماعتي بوما قولي ايزيابي سريع بخوينا بعد جماعتي آمين بهمة شمس لا سيدة أبي دوسكي دقيقة دكتور أبي قولين كي كنت خانتا وقول رومانسي أو كيشك بو قول رومانسي برا والله جماعت ميل دست شو داری سيدة از خلاص از تازه قولات دم شیخ ایزیدیا پارا قولات بیشن از بونگو بلاشت بیشن کابین نیکو چندت بیشن جماعت خبری من نظام چندت بیشن سيدة تعالى كده نازلت الجماعة بدم بس بيجا برا نظام چندت گفتن قوله ازیاب نمیشن ارزان تر نه برا نه راست تعبير لاخلاق تانك آمين اركان بهمة شمس الدين ناصر الدين سجادي ششافس قوات الدين سلطان شيخادي طنجة العول حتى آخره دكتور محاولة بك يا بابتي خبك علبي بارك الله فيكم لا لا بس سيدة بس صعبت بس اركان تو شيب چي اخوري برگن ورين نجف شه ورين چيجي عالمه بخير بشي کسی دی لیره؟ دکتر مسئولك هبو کرم که دكتور مثلا خورنا غير ديانات ديال المسلمانة برای دوسكي بسيار كربو من چند حديثة كت ألباني ويا صحيح البخاري جي دابو نبي من برای خود دابو من تأكيد كر ياشون ود كتن ألباني صحيح كري و از خلت نبن بخاري جي صحيح كربو او درست حدیث نه تعبیر من راستی بس با ما یا درسته اگر مثلا غیر گوشتی یا بسرمان گل غیر دین خور نبخوتن سيد تاي احمد كرم بخوتن او حديث دوسكي بو مفركر لا ياكل الطعام
لا سيدة إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أو حديث وصفة يعني بلا هفالة إيمان دار بتن وخارناتا مروفي إيمان دار خارناتا بخوتن يعني مقصد فيه نمعناوي أبا منع كتن مثلا تخارن بدا إيكي نبو سلمان عن مثلا تو تجارة الجليكي بسلمان كتن نا پیغمبر قول صلى الله عليه وسلم هنديش تبد بلا مروفي إيمان دار بت يعني خوش بسلمانة مثلا بسلمانة كي جنه باره هشيار بهفالينيا وينك إلا بقدرته أمره بمعروف بك ونهي وجه منكر بك بله بارك سيدة من قلت غير قشتكو يعني غير دين بس فش كامل دقيقة فش كامل أو جماعات بيجتن هاجر خش بيتا مايك هاجر خش بيتن وبرسيارة ديني خبكتن شريعتها خبكتن داس خوشي اللي تكن بارك الله فيكم وهروس أخذ تعالى يعني أو أخفتنا بيجتن دنجي جنكي عورته أو تشتكي خالتها وكسيج زانايت بسلمانة أو أخفتنا نقوتيا بلي فرمي سيدة من قلت غير قشتيكو يعني چه دليل شرعي بينينكو مثلا أبي اكي بين چه حكمة شرعي أو قشتنا سرجيكريا برهند نوبيتو قشتيت قالوا بخوي بس با يعني غير خور مثلا اهو جيراني تاي ازديان مسيحة بهت بتا برنج بينيتيان اوف كيف شو ما نعنينا يعني بوترستا يعني مجاوبة خلتنا دابي از خوش سر شكتا دستة خوشنا نخلته الأولى باشا يعني يا باش يا درس أوا خوارنا مروف يعني هوالي مروف إيمان دار بتم بسلمان بتم أما هاجر هند استثناءات هبد مثلا إيكينا بسلمان مثلا جامعي الزانكو المدرسة طيبة جحيل كفنا ناف إيكدا مثلا يكودو ناس بكن بنا هوالي دو شو مشكلة لنا إن شاء الله. بارك الله فيكم سيدة قالك ممنون سيدة رخصتها بتزد شو مخورة عندي جماعات خوخون السيدة التوضيح حق الفيري جسر قوت ناي خشكي أو نهينا نهي تحريمي الفيري أو نهي قواعد النهي وفيك بارك الله بس توضيح يديب وخبتنا خشكام الفيري نابد انتو بو مسيح بو جي فلا تو بيبا مسيح بكاربيني ينجي إسرائيلي الفيري رب العالمين عز وجل نابيانا بنصراني نافيريا وبيهودي نافيريا في بصيار العلامة وربيع بن هادي فعلا بصيار العلامة وربيع بن هادي المدخلي رحمه الله ذكرني سبرت بيبا إسرائيل يعني إسرائيلي هوسا إسرائيلي هوسا إسرائيل يعني بيبا عبرانية بنو إسرائيل يعني بنو عبد الله بو يعقوب عليه السلام وبجي تدويت يدا زفران فيباني بجيا جرنج الفيري أبك رب العالمين عز وجل أبتشصي فبحثي وانا كليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى نوف كليه يهودي ونصراني أما بيبا مسيح الدو جهات تداب كارينانه ایک بو عیسی علیه السلام تداب كارينانه دو بو دجالی پاش تداب كارينانه اما بو وانت نوکه نه تداب كارينانه اوید حاليا مسألة بيجنا وانتاني دشي بيجي بتاني نصراني نه يان تشي بيجي صلاة يانجي تبيجي بيجي جهي أبا في حالتي بس أما طيبة مسيحي وإسرائيل بوانا بقرنين بارك الله فيكم اللهم نزوني بارك الله فيك سيدة قالك ممنون وفيك حياكم الله وسبرت خارنجي خارنا أهل الكتاب درسته أهل الكتاب درسته خارنا وانا وداسكو جي واجي أجر هاتو نفسي ما مسلمانة أجر نفسي ما مسلمانة بسرجي كتن أو داسكو جي واجي درسته بارك الله فيكم من بس مكتبو مثلا قشتيك وشحك من شرعي سرشن كان أخول ديركه وكدي مثلا ها جيران التنمى أنتو إكيب نيوسي خارناك وصوبو تابينيتن ما نبشد يعني خول الداتا بوش جلك بوشه داسكوجي أهل الكتاب من قوتي أجر نفسي ما بيتم درست أجر نفسي ما مسلمان سرجكم لا بأس به بس أما أهل الكتاب بيتم هو كي ماجي سرجك داسكوجي واني درست بارك الله فيكم تبارك لك من نسيته السلام عليكم بارك الله فيكم أودي أجيتر السيداء من أحمد سبارات أو شبهات أغلبي قرآنيت إن خارج سبارات رجمي أو أجر تسحكي السفر التثنية دقي 22 بو دقي 23 قابتنا من مجال نبي كواز برسبا وانا بدم سر بچنده بچه شول من هبي
بيجن وحكمة راجمي شويري إيناتيا داري أجر تسحكي وان هردو داقا وتسحكي قوتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تسحكي آياتي تماما مخالفي إيكن إيك شون مخالفة تماما لأنه إيكن كشويري نهو دياف تشتهاني أو كو دمي جنكك وظلامك ما محصن يهي وغير محصن يهي محصن كيشكا وغير محصن كيشكا مثلا محصن أو كمثلا بگو به ظلامك و جنكك هر دو که زواج يكريه هر دو مثلا جنك زواج يكريه و ظلامش زواج يكريه أبا محصن غير محصن مثلا هر دو که زواج نكريه البيري صفر التثنية دا حكم هر دو که كتا كشتن دقي 22 ها دقي 22 دا حكم هر دو که كتا كشتن البيري يعني اف كسي هني محصن بدون غير محصن بيت بيشتن أبا هردو حد وانا ديتا كشتني الفيري بلان با قرآن بيجن نا أبي زوجي بت تمام حد وانا حديث ما هي رجمة خلاص أبا دينا كشتني هردو رجمي بس أبي ناكو مثلا زوجي بن أبي تنايتا كشتني تدي شو أبا حد وانا 100 جلدة أبي تاني دي صد جلدال وان شخصي تاني دنو حتى عندش علماء بيجن أبي ديتا نافي كرنك ومثلا 2 سالش منطقة وإنا ديري خستني بلام أبي تاني هزرت كن كو شريعة إسلام يجفيري هاتيه بري خواب دي دقي 22 تماما مخالفي قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أويد زوجي دي إنا كشتني أويد نزوجي نا إنا كشتني صفر التثنيات بيجن هر بيتا كشتني بارك الله فيكم السيدات اشتكي ديجي نكا مثلا كيتشا أكورا ناي زوجينا أريع هكذا نويرن ديكو بابتخو بيب حسين نفين دي مولا بيب حسن بنا مولا بيب حسن أريع حكمي ويتشيا أريع تابكا راستو درس بكات آن مجبورية ديكو بابتخو بيب حسينت كلام كسيدا شو برايا بسيارته إيتا كي أكورا كي نزوجينا زنا كيرين ادفيت تابك بس فيت ماني فيت بنا رجمة كيرين بله حد بيت ديكو بابتو في ديكو باب بيب حسن بس أو نويرن ديكو بابتخو بيب حسينن نويرن ديكو بيب حسينن أريع حكمي واتشيا كلام كسيدا زاري برايان بارك الله فيك الفيري حكمي وانا هر رجم الفيري بري خود برايان چونكي ممنشن نصا كي بجوهورين بوتشتاكي دي تريوجي ام بيجي حديثك وبيغمبري عليه الصلاة والسلام نورجرين ولدي في رأي خوفات ويسر بدن بلام آية في شخصي تاني اگر هاتو توبه کرن توبه وانا دي قبيل بتن یا نه بله ابها توبه وانا دي قبيل بتن الفيري چونكي ان الله يحب التوابين حتى حديث اجي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعدش علماء دا قلت ضعيف اجي بس او بس ان ندم من التائب التائب من الذنب كبل لا ذنب له اروي يقول نحن كريا بالشخص يعني والحديث او كسيهات يدت بيغمبر عليه الصلاة والسلام دم يقول من هندا قلنا هي يكرين من غادر يكري من فلان يكري فلان واجر استوبه بكم ابدي وكيد بين دينا غفران دنا قلنا من البيري پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی بله حتی بدار غفاری گوتی و این زن حتی گوتی زناش کری بگوتی بله برای خب بالویره توبه هر یا های براگیان که اف شخص توبه بکدش وی کاری کریه توبه بکتن بس اما افجل دادانا هنه که مثلا الویره حکمت دا های که اف شخصی ها دوباره بی شولی نگید و دوباره بی کاری ها نزبرت و حکمت دی چنده دا های براگیان اما نفیکرنا و بعضش علمات بشتن دیابیت نفیکرن بس چون نفیکرن 2 سالش منطقه دیده دیره خستنه اما اگر تو بيجي توبه اگر هر کسی که توبه بکتن اشتشتاکی که قلنا هاکر بیتن و توبه بکت و بار رب العالمین بزبرت حد اوي على فرينكن جماعات ادمين هر کسی که على فريكن ان كتم كم باورا بارك الله شو السيد احمد او على يتركز بس يا على ما فرق اللي ميوت بيتنا مو فرق ايه ديارن الله چه خوشه چه بو؟ اره حالا کمینه که دیارن از دابینم
از هی بشوله من پینشمی دی پیتا ادگل پیرشانوی درباره خدا دناوبرا ایزیدیاتیه و خدا دناوبرا اسلامه دا. بس جماعت از بونگو چتا که بیجم نکن ریکورد کن پیلن وعده ظلامه او دیت نیوکا دی بیت حاشای الهمین نصوصا کد ده حاشای الهمین نصوصت خوی دینی کد ده حاشای القول و سبقت خو کد ده خلاص ببید و ده چی داد بن فلسفه سروشگرای دیت ناف و نخته جی دا سأل بینم که خدایوی چیه و شاهد بن دیت نیوکا مناظره دا بحثی چی کد خدای اسلامت بیشت هرم کش نبکن اویش بیر نکن اصلا خب بابت خدایه که خدایوان چه صفته مثلا خدای اسلامه ای که خدای ایزیدیاتیش چارن نه بحثی بینا کد دی بشت بحثی ملک الیمین کد اسلام بحثا ها کچکان 6 سالی سعی کنه دی 150 شبه وکتن بس بحثا خدای ناکد تحدا بوی شاهد جیبن و دویره جی رابزان کامل چه بود جرعت نین اثر بابتی با خود چکی زاین دی خدایوی هله هلک دی خدایوی وقتی بیشت روش خدایه حیف خدایه اول خدایه چپ خدایه راست خدایه یه دقیقه داریم برس مگه من فهم غیر راسته برس مگه جانه ای بچه اول کسی که مناظره لختا کورم ماری اول براید بارس آیت دهات یا دامن بیت نکن جدل على رسمية ها جدل من الناس يديك هي نعمة شو ليكري برا فيجن بيلوما يعني خدت على شيء ولا نقولش بكده فيجن بيلوما تورا چی بی؟ رسمي بس اوایی بخواه که یا نه و هاتیه چکر نفت تاثیره رسمي بخواه خوب بخواه وکی ای باو کارو اجار جمعت وقتی که تا خبت دی میوزیک که یوگا جیابت سر و شاد من و عن تیاری علمید به جماعه سعی نه پیش بینید من چه پیش بینید گل خرا کری بالضبط وسط در شو اوجی وسط در چی الویری بسیاره چه دویتین که کو گیان باشه شبهت روجانت اینت وجود ده یعنی تقریبا شبهت روجانه يعني اول دفعون کسانت هوا عرف شبهه کنگی درکدین الکیش سردمی درکدیه که مثلا بونمونه بوانش واسی شبهات شوی دیترینین یعنی یا که ارضاع الكبیر یعنی زواج دایی که خدام باور عایشای اویت هنی یعنی آنجی زواج پیغمبری علیه الصلاة والسلام قال قوتي ناسا باي زفرين بوكوري پیغمبر عليه الصلاة والسلام زايدي باشا الويري اف شبهه كنگي در كدين زاني گله کس حضرت کن ها گله کس حضرت کن اف شبهه تاني لسردام پیغمبری در كدين عليه الصلاة والسلام باشا الويري يوشمه به حقد و عيناتا وان كسي هاني برانبر پیغمبری عليه الصلاة والسلام هندي حقد و عيناتا ابو جهل نبيه هندی عبدالله کوری سلولی نبیه هندی مسیلمه کذاب نبیه البری نظانم بو یعنی ابو جهلی اف شبه سر پیغمبری نگرد علیه الصلاة والسلام یعنی عبدالله کوری سلولی اف شبه سر پیغمبری نگرد علیه الصلاة والسلام یعنی حتی کافر توی سردمی اف شبه سر پیغمبری نگرد علیه الصلاة والسلام علی اف شبهش کی و درکدینه و چا و درکدینه و کیری درکدینه و هجرین برای خوابدن وان شخصی تنه وان اودیات ایرن همیجی بارا بتر الشیعه ورگرتیه وش رافضه يتورجرتين أبان عقيدة فاسد يشوان ورجرتين أبو زانين عنقوها حتى تسحكي أف ملحدة وكي داروين وان جلا كسي ديتر جي أفان تهج تسحكي
خوان جيف شبهة طرح نكرينا ها بحسابك وان جيف شبهة طرح نكرينا إلا أجر تسعي الشيعانة يانجي خدانة عقيدة فاسدا يانجي حتى اش لعنة قرآنية بها اما اگر اف شبهه تاني تسحكي تميجوي حمية تسارو بمبكي تنو بري خودية بحثك وصوت بيتا كرنه إلا كو أبي تاني بحث كربن با شبهه دو شبهه دواشي يتروجانا نافد بحث لتينو همي جاتي لبرسلدان تو بسيارش بجي يكي بكي يعني سر شبهه يرضى على الكبير يانجي زواجا ديكا خدان بارا تبتا برسلك وعادي بارك الله فيك سید تاریخ وان شبه خراد زفرید بو بری 400 300 سالا بری نگه جمال اف شبهت هنگت بینن اوید کن که زرد کن على صاف شبهت قوی را نه خر عمره وانا 300 400 سالا انکو اف کسا دیف تطور اوروپا شبه چیتین صباحی اوروپا بجد گلکس باس ابو سيدة شوانشيناي چكي او يميوته لبر مثلا هف کسا دیتن دی شبهه که اینی دن عمری شبهه 200 300 ساله اگر صباحی اوروپا بشتی عبودیت یا راسته کبرا دی بشت اسلام بود چی بیتی عبودیت یا آزاد کن چلا چه بو؟ چلو چه بو؟ اسلام بشت عبده آزاد کن وره مو محل کن ما بسیار شواهد اسلام بود چی باید بشت یعنی اول دیف منطقه دیف مرحله یعنی اوروپا بشت هر جنا بینن بشن اسلام چقدریل که چه جنات کرد سلامات کرد اسلام بشه 4 بینن اصل خویله 8 بینن آنکو اسلامی نیف حق ظلامای دای وره شبها ما جابدن والله بس عبد اقسم بالله اگر صبح حکمه که وصد در کبد اولین کس ابدا و شبهش مگیرم بس از راه یعنی بینه پیش شاوید خوب شبها عظیم خلقی شبها دورو برد خلقی هرافه يعني زفرين وانا لدور تطور فكرية طازة نزيدا نكيم هدرس وانا تينا از باش دوی دیبیتا منو اوی ارکانی دم گلک آیت نشانگو دم چا بدنگو صاب میگیرم گلک آیت نشانگو دم هنده شوک بن که خوده مسیحیت تکنیک آنیشا خلقید داد تکنیک آنیشه داد بجید که چوا عبد خوب و حطاطا یلی عبد انتظاره یک و اساس متبشی وکیدی دی بیت الگل ابیار کانی بکی آیات قرآنی بحث نکیلی ریزانه چکه باشتره چونکه اوانا زور دقیت اودیت هین که مثلا انجیل دم مثلا سفر التکوین می های سفر التثنیه می های مثلا لاوی می های يوحنا هاي جلك بتقريبا حتى 20 اوديوت هين دقت وانا هر یک شديه فرقه زانه ما بيقول که ابن كثير خود تعالى جرازي دم تفسير القرآن كدن اولي تفسير آيات بآيات كدن پشت اینکه تفسیر آیات بگونا پیغمبری علیه الصلاة والسلام پشت اینکه تفسیر آیات بگونا صحابات کدن پشت اینکه بتابعیه و حتی تیتن السر دمی ویدن الویری بیجو دمی تو رد داوید که از حاست کم تو بدق انجیل قرد داوید من وار سوا دق انجیل چونکه که آیه تحریفت انجیل دا هیا یا نین دابزانیتن کاچ تحریف دیدات یکرنه دمی دق مثلا سفر التکوین بحثاتش تاگید کدن سحکه سفر اللاوی یعنی بحثاتش تاگید کدن یوحنا تاگید سیده شوان هبز دست پیک انجیل وکن سفر التکوین آیتا ایکی و دویت بیجید خودت آلا روژا دوی هیو روش رو ناهی کرن هبز را خیلی حل گره بیجید خودت آلا روژا چاره هیو روش چه کرن چه روژا دوی او روژا چاره نگوت روژا دوی چی کردی؟ چه روژا چاره چی کردی؟ که دو آن چاره سید تناقضات انجیل هن گلکن تو هر وکی بخینی سریتا دیدار برندت بجمت اگر بعودی که بلا مناقشه سر انجیل خوبی تن که آیه تناقضات تویت برانبری ایک و دو چوانیه که آیه چو جیوازی نو بین سفر التکوین هیا و سفر اللاوی هیا و سفر التثنیه هیا چه جیوازی هیا نو بین اودي احدا قديم هيا وشهد نابين احدا جديد هيا ابي حميه
تو زانی تشی بود ویدی بیتی دا وی باش بگیری ها چونکی تا یلک باش خواند یل سر انجیله تو تشی باش بگیری الویری ها سيدة بارك عندك آيات نيشا يدم دبش چه بو او چلوچ هذا حياة مسيحيات سيدة بينا فرا وی انجیل همین نخوندیه شبکه ما بحث ملك صادقی کرد سریوی صفر سریوی صفری شاهجه نببی برا شولان زحمت خوده سيدة وانا دايرين بشراز ببارك اهل اسلام سيدة بيمنات از حالت لله الحمد سيدة آروی گیان آروی هذا كي بحث السبيرم كسبيرما خودي دبيتن هر مروفك جدايك بيجي خودي رو او السبيرما خودي تيدا بله نه جزاني من چتفيتن از جاره ناف چون آیتت کشنی بس کشتم تمام اگه باباش جي بو تحريف ارجومنتك ايه بريكو خلاص كي اخفناخو خلاص كي خلاص او تحريف دكتور سيارك عفوا سيدة كرمك بورا كرهن داري بو سيدة امل احمد ابو يكيم السوريوسي جمكي جماعات الفيري همي بيدنجن ام في بسياري بشاكي بآزرينن اري همي پیوا ضرب القرآن دا بشواز قطان نتيت يعني اگر وما الدليل على ذلك اگر نه وما الدليل على ذلك. بارك الله فيك يا دكتور سيدان شو العظيم دكتور برسيارك هاتيات بيجت نظام ملك بريطانيا اسبانيا بيوصل شو معلومات سرية يا مسألة ضرب ناس سيدا مانا ضرب معناه لداني هاتيا وغير معناه هاتيا وبسياق آيات ديارة بارك الله فيك معناه قطاني هاتيا ومعناه يديجي هاتيا قالك معناه هاتيا خد اشتراز من الشيخ من السيزاني بو تشازفيت بيجم مسألة وقوة كيس اجدي وكي مناقشة رجوع كريا للقلوي كابراي او كابرا بو زانيناته من مقاطع که ویدیوی دید او نه مسلمان بیش اسلام درکد یا اصلا القلب ارزوی تاخوید بشتن از اسلام دایم هو سازانی و از اسلام درکد ایمه اصلا هنگی گوتته از مسلمانم فعلا نوش اسلام درکدی بینا مسلمان بی جارة عولها دكت سيدة هاد قلت نبو سلماني نا قلت من حديثك البخاري ده هيا ما قلت الصحيح البخاري قو من حديثك هيا اشكالك من سرايا ما قلت تبو سلماني قلت نخير ما قلت مامو فاذا مثلا من الدا بخاري ازيس تهرا خلق خدي صلاحتي بك ولا ازي تلقى بخاري صلاحات كم بشتي وهاد قلت سيدة از بسلمانم بيجا بحثا ضربيكر يعني جارة عولي قوزنا بسلمان وحردوج او يديج دف من هشتا تسبيج لايف يديا جارة عولي قوزنا بسلمان جارة دويات قلت از بسلمان لو او مثلا بارك الله فيك إذا بوشي من الفيري بحثا ضربيكر الفيري دماوي بحثا ضربيكر يا الفيري صورة نساء دمي بعفلت كده كو همي مرجع وبتبكار بيني برانبر بوي كو بجنكي بقطي بحصاوي الفيري دمي ما قوتي الضارب آيا همي إيك معنى دتيانا مثلا ناخر سي دائما مثلا واضرب لهم مثلا يلا أصحاب القرية مثلا او توضيع يعني يجيبوا لنا سيدة بمعنى سافرتنا أو يضربون في الأرض يضربون في الأرض معنا ومنهم يضربون في الأرض السيدات بسيارة قادي تريجي او توضيح به سيدات بسيارة اريه بيوا كافر تنه بو كافرات تاب كارينانه آن غير كافريش تاب كارينانه بو شخصا قدين اد بسلماني دا بورنج بري جاتب اد قرآني دا بورنج بري جاتب كارينا يعني قلت بحث وقت قلت واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء أو اعلموا أنما الحياة الدنيا
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. بارك الله فيك. جان جماعة برخده بقى سيدا أحمد إشارات بتشتغي كر الفيريم اللغات العربية دا لغات العربية دا بيدفيات بزاني دي شاوتي جاي كو قرآن بحثات شد كتل فلان جيل آن الجهة جدي تري سحكي أنا صاحب في فارة الكلمة بي لايف يد أنا سيدة شوان هذا بيجم جارك من جهدارية تاكر بشتين جاذب شول وشو معرضة. لا برادركات ميفاني ما بيقول كرسي نا كرسية وكرسي يعني كراسية هي مقول تخدك راسي راج مقول غير كاسك بيجتن مقول غير كاسك بيجتن حمار يعني نكرة كلهم قلت عربة أفدانات وش الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أفدانانا عربة يا كرسية تخبج زاروك عربة كرسي كي تبيش تتأفيا كرسي كراسية بقول أفا تشكيفة هنا أف قرآني تا نا قرآننا أفا بلايت خدين البرند السيد البرد بوشي زمان عربي زمان كي برفره هيت معاني هذا البرند برخبي الویری بحث کافری نه تنها بو کسی که کافرش اسلام درکت تنیت تبکارینانه بو فلاحی جیت تبکارینانه او مثلا طوفی بچینت بن عردی و بحثاوی جی که برای خود دیم وکی ما بحث ضربه کرد ضربه تیتن بو سفره تیتن بو مثال اکید ایتن بو قطانه جی بجا مشكلة ما الفيري أبايا دماغ بعقل إخوات اشتاكي شرح داس خوش دا. لفظ الرجال مثلا رب العالمين بحث الرجال مثلا قلتي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. آياتك دي قلت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذا فرقنا بين الرجال في والرجال في لفظا سيداي فعلا سيد إجابة أبا نظام سياق آياتي تتدزاني معناه في لفظ تشيت سياق آياتي ده بس رجال عندنا في الصورات ده بمعنى ده كل سعر بيوتين وشنا سيدا ساعات خوش بيوتين بس أوها رجال لا تلهيهم تجارة أبا معناه ظلام بل شيخي من تشتاقي تريجي بو أبو قرآني ودمت بيجن هنديك الصلاة بحصا ذكري تيدن بحصا نبيجي تيد الفيري ما آياتك هاي دم رب العالمين بشن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الفيري باشا هاجر بحصا ذكرية ما ذكر داعي هنديت كدن كتب شي دس نبيجي كبو بجري نابجة وإذا قضيتم الصلاة فانتشروا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا معناه شيء معناه ذكر نبيش تشتغل شيخي من إنه كذكر ضاعيد كده أنتو داس نبيش بجري وتو استرو شوبت خود شو حتى تذكري بكي خد قوله وسبقت إزيد هذا شنو والله شيخي يعني بارك سبحان الله يعني دين إسلامي الحمد لله فضلك رب العالمين رزق مكية أو رب العالمين بيشتن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دتويه بذيت جهة يا رب العالمين عجب سيدي شوفا من سيشكر لكل معلومات إسلامي ده جامعة ديالة سروشا ضربة حفت معنا هاي وزارة بدنا في القرآن ده فعلا قالك معلومتي بالضبط قالك يا سحكي ضرب الله مثلا سحكي ضرب الله مثلا بعرف قد ضرب الفيري وصفه بس برخ بدين وضربوا فوق الرقابة وضربوا فعل أمري الفيري أبو فعل أمري هات يودي تري بس برخد النفعل أمري بيجيبوا وصفه الفيري بحصاد ديناتني هات وبفعل أمري بجوا مشكلة حتى السيدة كانوا شاء إلزاميات يا وضربت عليهم ذلة يعني ذلة هذا بحث إلزامي فعلا بجوا براجع مشكلة حمية الفيري أو هجرنا زانن درستاهي وتينا جهات وكيف فهمها خوب جالي جرد بيشتا تاجي كاكي مدام ازبيني مناقشة جماعات الجالتين دي بيشتن باني تاش فلان کسی و گویی بو من نقل نکش فلان کسی و پا فلان کسی و گویی برا پایاتش کی ویه اواتود بجی کی گوییه بیاتا نقلا کیه
تديهي شوا يعني أبخوشي تناقض الدفن أبخو هاي ببابتي ده از بسیار اکو فیزیایی بکن بله اولی كون شوابي سینگولاریتی بی نقطه تا قطنه بو نقطه بلانك الأولي فيري أم دبيشن مثلا ما آياتي هي كانت رتقا بله رتقا بي باشي ففتقناها بالضبط يعني شو رتقا سيدا يعني خرد ناف ايكو دو دابو يعني سيدا بيبا رتقا يعني كوم كرنا هميج تد ناف ايكو زمان عربي دا رتقا يعني مسطوليك انا نظام كردي بتاتشي يا بادرين مسطوليك كوم كري ففتقناهما يعني اف مسطوليجي كدو جداكر فعلا باید بحث عرض و عثماني بله بالضبط بحث عرض و عثمان جسيدا وشو عثمان قرآن ده قالك معنا ده حتى معناه كوني ده والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هذا بحثي جردوني كده رونا أقول باي والسماء فريدة بمعناه جردوني وحد من أرض بحث مكونات تعرضية الفيرينايت يعني مثلا بونا هم بيجي كون وقت بيجن همي ايك جزء بيو ناف ايك بيش همي عوديت خوب بس الفيري دمي رب العالمين يقول يا راتقان الفيري هاتيك وهمي ايك جزء بيه دمي هاتي جيك جدا كرن دمي هاتي آيا عرض و عثمان بيج و بيجيك هاتي جدا كرن يانجي بتشيوه بي بله سيدا كان أول جا عرض بو عثمان جهاتا جدا كرن يعني سيدا عثمان هبوك سربخو نبو هبونا مكونات عرضي بتنبون دما بيت ففتقناهما يعني اشتكي جديد شبو بناو السماء همان تفسير ابن عباس و امام يعني چه قتاده مجاهدی جيه كتلاكو بتنبو انفصال بو دما خودت آلاجي كدو جدا كري بوين رفع السماء چه بو بارك الله فيك بس يارا كاديتري سبارات الصورة الرحمن دم بحثا آوه که کو او دریانو که هیجی آب رخک شیلیا یک جی آوه که نشیلیا چد بیتا اگر کتبوار فیزیایی دا یعنی آنجی کیمیایی دا هم بیجین اف آوه تا هر دو داخلی اکودو نبن یعنی حتی تو که آمانه که جیدا او آوه تا اکیلی اکودو نبن چد بیتا سببه وی چنده چریای پی ایچ آوه اصل خواه اختصاص کیمیایه پی ایچ هاوی سیدا زانی مفرش و بات بله پی ایچ هاوی سیدا ساکری مد ناف برزخ مد زانس کیمیایی ده کد بینه فرونتال دون یعنی چه؟ یعنی او چتید کویت از دونک کویت ده بین دو چاری آنده مثلا زیت و آف فرونتال زونت بین آنده وانا کتی کدو تیکال ببن دویده ده سیدا گناتی بده مرج البحرین یلتقیان سیدا بیده بمچد بیجید دویده داد بشتما که بله دویده داد لبر خی یعنی بین خوی چریا و بحری دیگل او دیا جدا دویده داد فریش واتره ویده سالتی واتره آنکو هبونا خویت ناویده که بین NaOH وقت کتن پیشای چریای زیده ببتن دما پیشای زیده بتن یعنی چریای زیده بتن وانا که تیکلی چریا که کم ببت او حتی ناف یعنی کمیستری لاب هر کسی که خواهم بتزانیتن بوچی زیته کلی آوه نابیدن چونکه پی ایچ ها زیته گل پی ایچ آوه اکنینه یعنی حتی جمعت ایش تو او دیگل یا زیته تیکل نابن باش اوجی خودت آلت دم آود بیشید سیدا بحثیوید کتن که بله فردا فاصله که بینه اف فاصله جی پی ایچه آنکو چریه بارك الله فيك پی ایچ جماعت بس اوه بجم پی ایچ خورقشم نینه ناف کمیستری اچ من الیمنت سیدا پی ایچ ها چریت بجم نه بحثی پی ایچ ها خورقه یعنی که چه جماعت اوید خوری یعنی گدنم یعنی هر چتکی این بجنه پی ایچ ناف کمیستری یعنی چه الیمنت دا جدا ها دیگل پی ایچ ها چریه کلم که شیخ شفم كلام داري قربان جماعات الفيريج تشتايديجي هي دمين آوا أمد بجناوا مقاطر دمين فاتخون إن ساحت كنا بي إيش أو إيشان ديانا
ضرر پی ایچ اگر زیده بچنده شریعه چنده رازی اری ضرر چنده اگر هاتو اغلبی آوانا 0. چی بجم 5.7 یانجی 0.7 اغلبی آوی وی آستیه آیا اگر هاتو آوا مخاطر دا اگر هاتو آوا مخاطر دا پی ایچ آوی برز بو پی ایچ آوی مثلا 0.8 بیتن الویری یانجی هاتا خاری بو 0.6 آیا ضرر آوا مقطر دلویری چه بیتن بو کسی ود خودن حس که بوده بپیجم یا جماعت بپیجم والله حاسد که اگر جماعت بزانیتن بلا بیشتن والله بریم برسی به سری تسکیدن دکتر جماعت خرید بجنی بی تاثیری بد که جوابت ما ظهرین والله فتاش که بوند بوی بد دیلا تو بگیری وگه حتی بکس بلوره ده بریم کس نایتت بس جماعت تاثیری خو گوری بری ول پیشایی که بزفران بو بری پیشتی سری ولا بباعي في رسمي ازاي قلبت واجه تراضي الشباب نفسي تاصيلي بو كيفو هاجي شو ديش نب تزوري تقرأ الجمعة ده بس برافو معقولة تشجعوا برافو بيجو اللي كينات بيجو برجل كيز بدا سانسورة ايه اگر پی ایچ آوی زیده بتان کم بد مثلا ده چه ده بله افسیاره جماعت کابرسی و اگه سروی بدن اگر پی ایچ آوی بو نمونش هفته کمتر بو هات داخلی ششی بو 6.5 بیا 6.5 یانجی بیا 8 نه گه 8 هفته یانجی سر هفته درواز بی چود 8 داده ضرراوی چه واید دابا بیرانته تم صفحه 11 با این ستک معه بو سورانی بو بس شکل ظلامات گلگا دورا اف بسیاره جمعکر من نزانی جواب آیده صفحه 11 بود بس نکه از آن گره کسی تاین مسئله حضرت پی ایچ آوی دانا کن ها پی ایچ آوی دا که آیا وافا مقطر پی ایچ آوی ضرراوی های یا نینه گره کسی زرتی دانا کن چی کار تکرن توسانی نه اگر شش نه شوانی نه رخان پی ایچ تو که 6.5 یا تو که 8.5 هایی که شو پله که لکم ترکی یا که اگر تو کم که جمع دبیت تسمم داخلی چون سید اگر پی ایچ های کم بید و پیپیناسان ده کوچه من رصاصوی یه زیده بوی انکو نظام هیچ جمع ساکن الرصاص و چون یعنی کادمیوم وقتی زیده که آویدا پی ایچ های کمت کن اوه جوات کتن جهاز تا عصبی یعنی چون نیوروته یعنی سیستم تا نیورو پینس ضربه لیدتن و بکه تسمم چه بید اف کسا دیشته دنیا کادی سرخوش بیتن احتمالا توشی تسمم داخلی بید اگر زیده ببید تو باید کتن چاویته هشک ببین و ده تامای وکی ها صابینه لیتن جماعت زوجان گودی کلوری دیل تاوینت آوه دا اکی صابینه اکی فاصله تید آف جماعت به زوربین آوه کلوراوی زیدت بید وقتی تو کلور زیدت که بکتریا چطاد کجیتن اوه جیوالتت کتن یعنی حتی بچک باش تره یعنی بچک زیده بید باش تره حتی کم ببید اوه جیوالت کتن کوز یعنی چه من ضربه لپیستیتت دتن چاوه تهشکت کتن یعنی پیستیته هیدی دیش نو بس زیتاویت خود پسیاره قدیل ویری چید بتن بله چونگه جماعت عربی پسیاره تونای کن راستی از پسیاره کمل ویری باشه دمه کسک آوا مقطر ود خودن آوا مقطر شرمت سوال کرنه دانین دینی دان نکو شرمت دینی دانین هشیار من به سوالش شیاری خوبن دمین بجن لا حیاء فی الدین نخیر او یا خلط بطاعتا مخالفی گنا پیغمبریه چونکه پیغمبر بشتن الحیاء شعبت من الایمان حیاء آنکو شرم پارچه گش ایمانه بس تو شی بیجی شرمت سوال کرنه دانین دینی ده اوه الویری دمه کسک آوا مقطر ود خودن گرک شوش ملاحظه سروی چنده کریه بوچ یعنی اف کسانی دمی آوا مقدار ود خودن بیت السبب هندی کو دست نویجا زراف زیده تر بیتن اوش آوا که عادی که مثل تو آوا که عادی و خوی یعنی وستانی نه بس اما اگر تو آوا مقدار ود خوی بویشی به هنه
اگر هنگو ملاحظه سر وی چنده کر بیکن آیا سبب وی چنده چیه بو یعنی ادبیته سبب زیاد نادست میشه زراف جواب دم؟ بله سير ساكري آوا فخورنا آوا جمعت آوا مقدر چونكي صداصات يا خالية يعني صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم دا وج خيا دا أبا بعد كتن جسمته وكي مروف تخفيف باويدا ناف جسمته چاو ساكري وقتی که چون هورمونتش یان صداصات بخوشول بيبكن بيسي پندني نبين فلتر كن دما آوه که پتر پی بیتا شود کرن پاشرا به ویجی زیده هر لیتیتن یعنی جماعت اگر تو آوه که بخویر یعنی چون یعنی همان شوا ریجا خوی تیدا بد شد ول تب کتن ویری دا پیوست جسم آوه فلتر کتن شنی که آوه بینید استعمال کتن بس وقت اگر تو یا آگه بخوی دیشت ولد بکتن که یک سر خریب کار بینیتن پاش روایی دی زیده تر فرق کتن از خود صاد بینم چه بی جوابا منا غلط بیتن بس دیتنام نیاز نظرات دا علمیه کیش آفیا باشتره بو فخارنه یا مقاطر یا جی نه مقاطر بید هر دو دیو شخصی ود مینین یعنی دیو شخصی چه جمعت يعني بو كاسكي كو چمن ريجا خويا يعني جسمي ويا صابت بتنا او دشيت يوم مقاتر بس اگر كاسك ريجا خويا ويا كيم بت او مقاتر دي زراري لده ديت نومن دا او عادي بخرات بت بلا او مقاتر بخرانات بله چونكي او مقدر تو خود زاني سيد وقتی که او مقدر تتا شول بكرن تي دي اس لدن تي دي اس ولت يد كالسيوم ومنغنيز وبوتاسيوم وصوديوم جيفا بده اواجي جسمه ده كيمتر وشد يعني اكيد كده بس هو صوت بينهم بارك الله فيك جماعتي شو بسيارة كيا السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة بيجت جامعه كالاتواريت اعجب كوبينم باشه بس شو كومنت دادم ساگره اگر جیناتی بد بای اگر جیناتی بد بای عندي چه وزان جیناتیه سیدگان دیده ساگه یعنی کسو کوریدی فرواريو نعم بنا بس على جیناتی بونو من هم ببیجن جیناتی بابه دل نه جیناتیه جیناتی نی نه؟ باید بد سیدا گه نوه کسا سیدا چه من آسناگیان نوه که من پلا ویتامین دی و ویتامین بی بباش بخواد یعنی بیوتینه یعنی بی دوازه سکنیم سکنیم چه جمعات آسنا کم کد ببینه یعنی جمعات کوالید کتن صفت گشکرنا پرچه ضعیف کرد اگر صفت گشکرنا ضعیف بید پرچه ضعیفت بید چونکه وزا تغذیه بونا چید هندی ویتامین دیو ببینه مستقیم بو پرچه تن چونکه سیدا تمام کار گشکاریه نه ویتامین دیو بی حتی بی دوازه جا بید فرق نینه بی دوازه جا باشه حالدن اوانه باشن و شامپویت خاص بوانده شامپویت خاص باندید کرانده شه بکری خاص باندید بس اگر تو بو هندکی تایی و ایدگشت تو توشی خموکی ولیدن تازه اس مثلا پرچامن چنده که و هیوه که و تو از سری خوشم ساعت که من مستقل ساعت از تیمن بو چی؟ از گلک هزرات کم از گلک یعنی توشی که آبه که باید ناف خدا از توشی خموکیه که باید ناف وجود خدا بنده ولمت که پرچام پاریت کم نوستن جیه کش سببانه کم نوستن جیه راست بشه کم نوستن جیه حد بیرد 2 ساعت حتی 4 ساعت نوستن اوه کم ابوه کسی که پرچای باریتن گلک ممنون بلگیم تو بگلی سامان گن سپاس رحم یعنی بکرتی و پختی
حاول ده ویتامین دی و بیاخو و آسنی آسن آیرون ها دی 3 جی گرک باشه اگر دی 3 همین تخمین دیه تخمین دیت باشه همین تخمین دی مريكي راز بيجي بارك الله خير يا جماعة كردو الفيري نيف ساعتها ايه برا كرد ده بسيارك او جرقة من يوزر بسيارك عليكم خير عليكم السلام بري مال فيريبا بقول تمام مرحبا أنا يوسر بري مال فيريبا بلا بو بيتك بسيارك كلام لا والله ما بسيارك هبي سر بابت سر خوانا يزدي هذا قلت خوانا يزدي حلالة دسكو جوان تنبت بله حلال بس خوده وكيل دل من آچتلو و شیخ ارکان بس از اینجا با ارکانی بدم ارکان دلت خوش نبید بار که سکره از جوان کسامه که از کسی که قجلو یعنی ابتدی اوامنا خلقه قجلوله بالضبط من در ارکان گیان چشال هیوین نباسی کچال بودم مستحیلات تقلی ناسی کچال بودم دکتر هده حرف زدورا با ارکانی بانه دکتر کچان شقا دلیده سید ارکان دل توی دانی شایدم که جواب پشتی بس با من نهات دون از یه گناه کار بدم یا نه شیخ تو گناه بولی رحم من رعیا شخصیه تمام سید قلق سپاس هذه كشتنا ملحدي بيزرع درسته نه وابي بزرر اذا کسی محارب تیتا سزادان کشنایی نشولمونه تا حاکم دی سرکتی دیف ظروفی دی حکمی بویدانه نوكا أبا ملحدك إزرائيل كيف خبرات بيشتا دين إسلامي وقرآن الصجر حاكم ديت قالوا خفيت حاكم ديت بجديف كت أجر أبي نخوشيد تروني لنا أو بنا دكتوري أجر نخوشيد نفسي لنا دبنا دكتوري أجر أبي كسي عيبك كسي كن نخوشة يا مصروحة يا مجنونة لا خير أجر بني يعني فردا ديف أبي من السيدة شو من داشت تجي بجي فش ما دف كردو نه همان تشتاقی تا گویی حاکم دی بریاری سر دیدن حاکمی دولت بریاری سر کشتن دیدن اما شخصی بیشتر از دی کجم و چه اسلام ما چه بالجا سروی چندین یکو شخصی که بخواب کجیده ایلا پاو بید بریار دست حاکمی دولتی داره اکتر مجاجه کردو سيدي كردو كرم كجرجي من السلام عليكم وعليك السلام كرم كرحمن الصوم سيدو بسورك ما ابو صابرت بري لايفة بتفكرم تقريبا نزيكي الجو المغرب ابو لايفك كوك سرخبوني فاكر بو جا جامعاتك مناقشات قالي كوبرات كمنا في النوفي فيجن ما مال بس بجمع دعمك تشكو تشكي بهندي معروفة وصي من هذا النوفي فيجن تقدر بحث الدوسكيمة راستی به جا او یبا زنی چه مناقشه دیگر کنی و به انجام هستی دایی و سیگو بی اسکرین وکر بو اندک مالا راستید بارس سبارت او او زنایت که بو راجماندنه گوت مانه اوت حدیث دهاتی اش انجیل و تورات اوار کتی قرآن دانه هاتیه اما گود راوه چون گوت که سبارتنه دو مسا راجماندنه اوت زنایت کن أبد متزوج يعني أبد تزوج وأبد كراج منه كتشبه بحسي قلت أبيد قلت منافت حديثة توديش توراة إنجيل وجديد قرآن دانوات يا بحسي بس الجلد دانا وبصير ما فاب تزانزم سوالك چه بود دفن ما شاء الله همي كون بون سيده شوفان اگر دواجه ببد قربان باور که سیده آمد چی تو بخیر به قربان سیدن مش بخیر آتنایی کرد زانه کسی کرده دکتر عزیز برای من هاجه نبود دوره برم من جماعت اللي کتنگی کرم کن بارک الله سفارت گوتنا قصيرة كردوي دنجي من واضحة نوكا بله واضحة منوكا جي برسفل سروي چنده دا او كابراي چوية صفر تثنية اينات يا خاري دقي 22-23 ابتحدا و جیها نکل ویره و 442 شخصیه الویره نبتحدا و از چندید بیجم هگر نص و نفسی اسلامی بیدن تحدا و جیها نص و نفسی اسلامی بین نخیر اسلامی جی نورگرد کل ویره یا دوی جی ما حدیث های نص پیغمبر علیه الصلاة والسلام ادبیشتن همی پیغمبر برایت ایکن بلام دین وانا
یعنی شریعتی وان نوکیه که برای خب دی نوکی که بونو منوی گوه اری روژی هبینه تمی رب العالمین قرآن دا بحثی تو سورة بقره كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم برای خب دیه ای فرده اری بری که مریم علیه السلام که بجنی اوه هنی روژیت وانا ناخفتن بی بیدنگی بی دیدی چوا اوه هبویه بس آیه ده سفر تثنیه دا الویری دمی بحثت کدن اگر ظلامک زوجی بد و جنک یا زوجی بتن الویری بیشتن حد دیوی قتل رجب دیده رجماندن دیده کشتن حد دیوی همان تشتاد بیجتن اگر شبابک نه زوجی بتن و که چیجی نه زوجی بد دمی زنایت کدن دی سبروید بیشتن حد دیوانا قتل آنگو کشتنه برای خب دی الویری تشتای بومد یارد بتن باشه با آیه قرآن شد بیشتن قرآن بحث رجمه حدیث پیغمبر علیه السلام بیشتن اگر ها توی زنا کر بیتن هر دو که زوجی بن اول رجمه و حقیوان کشتنه الویری بس آیه اگر ها تو هر دو ند زوجی بن الویری حقیوانا کشتنه یا رجمه چاوانه نخیر الویری اوه دیئن جلددان صد جلداد الوان شخصی تندن و بعدش علماء که حنابلة و حنفیت بیشن اوه دیئت نفی کرنش ویجهی اوله که مثلا بگو بون من الزاخویه دیت نفی کرن بو جهت که دیرتلش زاخو اما مقارنه برای خواب دیم صفر تثنیه داده بیشت هر دو دی نکشتنی اوی هنه چه زوجی بید یا نه زوجی بیدن بلام اسلام اگر بینتن بلا بین تسر هایی که اگر نفسی یک بن حکمیت وانا جزاك الله خيرا سيدة. بس سيدي كردو عفو سيدي كردو حكم وانا هر کسی یک کسی دید بدجی کافیه یعنی ساکر اشتاقی بوده بجم سيدا تویره دا یک کسی جدید بدن دوه کسی تراجم کرن حتی حکم ریده يعني كتو هسبب كي باشولا كري دفنا الشروط عفو تي بوفني جود قد شو جينا خد باید قد كابري يبقى زني شو تي بري تو عفو يبقى زني شو سبب مناقشة كسانة تصو وببني جرو بردا كدي هي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم دمت بيجي الفيري ذكرى آية ما ذكر الفيري هاو جاي دست فيش جرتنيا و دست بچاف شيشتنيا نخير برا او فرقي بين السين والصاد دانا كم في جماعتي شل في جماعتي الفيري ماني بقول فرق كل السيدة شغل فرق كوع وعين الظنن أقسم بالله او البيروتا دمت تقول كله بين هذا بيجي جماعة فرق بين قل وفل ده قل وفل سيدة شو زي ما تعمل حدث أبي بسياري سكري جماعة جدا يقد بين كوع وبعينها بكوع وبع سيريوس قداف كاسونت وكيوي روستي تحليش ملحظة خربتنا روستي والعلامات كان بجا فاقيري ايكي هاي بجا سيدة يشوفون ايكي هاي فاقيري بجا نشتا يساديني خمشة دا يجي باز دوالي كان دا الشكوب ويخني دا هزرو خود سيري دا بارخالات كان دا تشتود على اساس كوميرا فاكر شوشا فاكر على اساس اعظم تقليدات شد كاتا طعمي كتشكو على اساس ايش برا تقليدات دكتوري كده بس شلون قايتي مستوي او قالكو بويموي كابرو كوميري جيبك ولا كوميري لا على اساس دليل انه جال ده هندي وجال ده فلوني وبارا هندي وسحكي هي بعد كلامين على اساس كو اباش فلان فلاني هاتي وهيك سيدا دي فوق نو بيتروس هم ده اكيد بيجين هم ده روشن ويجي كان الدقيقه 23 دال دقيقه 23 داد بيشتن اگر که چیا که مخطوبه جی بیتن
أبدا إيتا كشتني بالتاكي خويا مخطوبة جيبيتو هني بخوش سحكني صفر تثنية دقيقة 22 23 خو صحكي رسالة بلا روستا إيه مخطوبة جيبيتني بابا بري آيات بحثا مخطوبة نكرياكو أبا بديانش حديث بحثا مخطوبة نكرياكو مثلا خطوبة دابيت شاوت خطوبة دابيتن يعني أصلا جماع في نكريا تديهي شوا واجي ديتا كشتني والله سيدا خود موازو شبيه متى والله موازو مناقشة دي كاسانة تصعب تزانه اوی گوتی اوه جویری هاتیه نه گوتی اوه جویری هاتیه اصلا دراو بی چشویرینه هاتیه اصلا تنازل جينو كان سيدا مسألة وخد تنازل جينو كان راستي يعني مناقشة از خود بينا مناقشة دي كاسانة تصعب خوده راستي يا وقت بيش كرنا برأيو من خوده براغي هر طبرق العرض كده سيدا عفو تبقوفني هر طبرق العرض جدا ودينيش بعلم بارزة كتا بعد بيجي بينك تقولي از ديف حديث سنة نوتشم وقت دليلك تشتكينا بسيطة ديف حديث سنة تشو بجابت شو روس يعني برمج بارزة كأنه كان من كرت بيجتاد من كرسنا ما وديف جينو تشيد وقت دليلك تشتكينا وديف حديثتينا يعني نزوغ شل برا روسي سيدو روسات بينو مرحب خرطرنا زانه که مستشتاکی و برای خوابشم بیت نفتشتاک گلک يعني أبي مثلا كي من سريوس بحث ليتن الدافع وتشتاكي جديد بيتن يونجي أبي أز بحث كي تشتاكي جديد بيت الدافع ومثلا البيرنا بري ما يهاتي توضيح كرنا بتشتهاني إنما أنا ناقل يعني بس ما ناقلنا البير السربي چنده پیغمبر علیه الصلاة والسلام اشارات وی چنده دایا جیبوزان اینها اگر هم بیجن آیل سروی چنده هاتیه کرنیه بحث یا نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث اگه دا چه بشتن قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إلا هالك فمن يعش منكم فسيرى اختلاطا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعد وعضوا عليها بالنواجس برای پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی برای خودی پشتی من آن گوت پشتی وفات من سحکل ویری پیغمبر علیه الصلاة والسلام قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها بشت من هینه تلوین سره که شواوش روجاوی رونتره برای هینده پشتی من اوکی دو برکیه که جیک و بینه کامازم بینه برای خودی خلافه کامازم بینه نسر بچنده برای خودی بس پیغمبری اوه بو من نهیلات شو گوتی؟ قلت عليكم بما عرفت من سنتي أمانتهين وأوش سنة من زانية وأوش خليفة من يسارات زانية البريء ببيغمبري قد عليه الصلاة والسلام حتى الجاهة دي قد جي قلت هند شخص دي إن ودي آخر من وجل دي وانا بري خدي قلت جل دي وانا جي دي هندك تشتابوا بيجن نواقلي بيا ونبابو بابيرو تقولي بيا وفعلا جي أفعات براجيا مانوكا جماعات خدينو بارزيد أم دبرا خلاص كين دشنا دفس قبول يلهي ما دیدم در سیدای بس سیدای جزاک الله خیر سیدای بس سیدای او برای من او برای کوکوری صرف ریکری کوتیه بلو کچتا والله العظیم من تلفن يجيب واخف شوت نافدا اف اسمانينت نافدا قسم بالله جا نظام چوا افرام منو ما تلفن تاخفت ما بحثن دیگر تمام مشكلة نينا بس أوي بخوازي بلو كريم مش برهند أدمين بوركي شو مد نوفدا جام میری گوتی کیش که مساکرت بری دانین یوزر بابا أنت مشكلة نينا بس وقت مناقشة قال أفان ونكرستنات كان وكمل حدا حساب كنت ثاني شوا يعني ناينت ماي كدا مجالي بدنا وسيسيا وشوا ببدا خبصة وكست كسي نقد تشكو فرخوانو من حدا نينا بخودي منافقا قالكش من حدا بيسترن براك يجي يوزر البير توضيح كي بدم ودام باش نراخيس كي سببون براك يوم بلا بو هر کس یارون بیدن اجماع علماء آنها نگود نامنه اجماع علماء سروی چند علماء متفقن هر کسی که باوری به حدیث پیغمبری نبد علیه الصلاة والسلام حدیث صحیح بعد اقام الحجه بعد اقام الحجه اگر هاتو مثلا بگو بونمونه الویرم حدیث که صحیح گود کابرا گودی من باوری بینین و عقل من جنابرت و عقل من هوسا و عقل من هوسا بشتي اقام الحجه سر الشخصيات يراكن او حديث صحيح بدن علماء تصحيح كربت الویرم علماء متفقن ها سروی چند مشک و گمانت کفر وی کسی دانی هر کسی کافره کی بد خوه شوام بیتن اگر باوری به حدیث صحیح نبیتن بعد اقام الحجه
او هنگ شوانی کافره که دیگه چاوا چه فرقی نبوه لو بلا شهده بدید بلا نویجه بکید بلا روژیه بگیرد چه بکید ان مادم باری حدیث صحیح نینه الویری ما گومان بارک الله فیک فکر بین ما باری وی چنده های که فعلا جی اف کسی هنی کافره و ما خوندی سر درزی که جی شک و گومان جید کفراوی شخصی دانینه انزانن ابا حکموی از شریعتی دا براگیا اف کسی بیشت از منکر سنه ما یان فلان یان بهوان بعد اقام الحجه ها که دیگه چا بیشتی بوی شخصی که دارون کرنه ابا خودو وکیل از دیانت دانه شارت زامن بله سیدا که جدیش تشتیج الویری بو برادر از بجم استهزاء بحديثك كيشيا تشكيش فرقية فكابراكيش تشكيش فرقية جي حفتيسي فرقة هذا برسبات اوي جدا صحكي دي سبب الفيري ما إجماع علماء هاي كاسك برای خبری مثلا بون منافقه به عيد قرباني تا استهزاء بسنة که پیغمبری کرد عيد قرباني دا بونه جدیه چوا اگر هاتو بوتا هاتا گوتنه که و استهزاء اتو به سنتیت کی و بعد اقامه الحجه کم بجن چی یا گرینگل سرتا دین نصیحت اتو اقامه حجه سروی شخصی را که شخصی تفیدت حالتیه ده بشتی تسربی شخصی را کری حتی علماء بجن ولو مازحا بتاگر خوف شخص بیاری و جیوب کتا صحکه بارک الله فیک که ربین حیاک الله صحکه ده حتی ولو مازحا بتاگر خو او یعنی ترانه و بیاری کرن و جی و اكيد بيجن يوري خب في سنة پیغمبری بگید علیه السلام علماء متفقن بیت کفره بلا مش یوری في چند جهه من بیت کفره وجو اول بون کسان اوی کو استهزاء یعنی ترانه و یوری خب سنة ده پیغمبری بگین علیه السلام پشتی بونا ات دیار کردن و اقام الحجه سرورات بدون کفره اش یوری في چند جهه بارک الله فیک خدنگو پاریزی سیده پالا نزا پشتی دیاری پشتی پلور بله بخير بيت جريم سلامت بي دكتور سوريوس حبريت السؤال سمعت يا وجبت سلامت بي جريم بسيارته والله من بسيارني من شري هاي تقل من؟ لا والله تقل؟ والله قال من حيدك قلت معك تو بشي يارمت يوم بداي دي ممنونية تبم خزمت تمام براي كاكي اصلا او تن نویجاز پیدی اسمم مزگفته بله زور دارم من بانگی دای بله پیش نویجی مناکره و اوج مناکره بجمت يعني زورتش مني که از زورت ما مزگفته سپیدا اختیاره که هی عمری بتریز 55-60 اذا عندك دي خوم رنگ بسیار لیچه بن اگر تو برسوام بدین از بجم تو چوی همه بابا شیخ همه بابا دنگی دیجتی کرم که شیخ کرم که مناش تیجردی بجم نکم ملاک هبی هندک جارا تیت هندک جارا نایتن پیشنیو جید کد بود جماعتی هندک جارا کلاوی دانت سری خو و هندک جارا ندانت سری خو درسته یان درست نیه که کلاوی دانت سری خو بو پیشنیوژی یان درست نیه تو خودی سیده شوان کردم که بس از بیم کلاف برای که سیگری دانانا کلافی چیزی نه که مثلا فارز بید فارز نینه خوربان مادم فارز بس من اوت وید از این دیگه هم زان فرز نیه چون که اوید سنه حدیجی یعنی بجم از بخو من او بسیاره من او غلام ده از بجمه او اختیاری جی از بجم این ملحد يعني بس بود نوت تمزقاوتي يعني كت مناقشه قال ملاي قال من يعني زور در از زوج مزقاوتي قال من كت مناقشه يعني نظام چاكل خوب كما نوكازي هادي لالتنك بسيار من تيتون است بجمته و او شاكات شما مزقاوتي ده از غلامی توب دموا هندك زار دي بيشتم من ملاي اوروكات كلونا كده سريخو يعني نويش ديوه درست نيا از بجمي بو مقدسية مزقات مقدس تريان مكة مالا خودي دي بشتي طبعا مالا خودي مقدس ترياز بجمي باشويت سنة مالا خودي مرزا يعني عن شرط كلاويت كنا سري خود بيجي يتهيد كنا سري خود يتهينا كنا سري خود بجمي دي درسته دي ما دام مقدس تري ومالا خودي جا
كلوج ناكن السريخ وهندات كان السريخ وهنداك ناكن السريخ بيجمي كفرزني يعني تشتكى بس او بيخوشة او بيخوشة يعني بسيارة بكد يعني ما بيختنوا موقفك نوكا بسيارة كدي كلمة كر دوي شبي يعني وقت نواجه سبيلي قلت باشا بيش اوي خدا گردونی چی کرد چت کری بسیار متکر متگوتی سر وقتی دمینیتن هنگی کو گردون آمایا چی کری وقتی دانای کو گردون چی نکری وقت تشتاق نبی بنای وقت هنگی هات کو گردون ها چی بی ایدی نظام که برسوامنا دروز بی بو یا نمگود اگر بیجم دی ممنیت بم حد من براجين حد من زوني براجين خديته بباريزيت اولا لسروي نختار لسروي خفتني هذوك خد على تشت كير شنات كير بريگردوني قرآن خد سكر خد على بيسي پندنيه تشتكي بگتان نکرد يعني همه بصريحي خد على بيسي پندنيه تشتكي بگتان نکرد الشيخ شوان كر فهم كر زاني براجين سبارات كلابين بوی کسی بسیارشته کریه آیا کلاف رکن تنویجی داز بکمه یا نه الویری اگر رکن بیتن تمام اگر بی کلاف بکم نویش یا بطاله الویری یا دویجی کلاف نرکنش نویجی حتی که بطال بیتن اوه ایک یا دویجی تشتهی که مباحه یعنی تشی بکه تشی نکیجی ما چه دلیل قدعینی نکو ایلتو بکیه تدیه چه ما چه دلیل قطعی جنی نکو إلا تناكيه آن كل فيرتوي بكيف أخوي باختياراتي تدفيد بكيه تدفيد جناكيه أما بجنتا إلا تو بكيه وسارتا واجبة تو بكيه ما تشتش نين الفيري أبدا كو حديثي نصاكي صحيح ما هابت إلا تو بكيه تديي شو ويادوي جناج ركن نفيجي ياكولا آن كل تشي ناكيه يجي كو نفيج بيبات الله بيتن چه مشكلات دانين الفيري عادی هست که هر پنج نویجا بی کلاف بکن خدای بپارزی سیدای کردو جلبی من دستی تا خوش بین بس مقصد آمن از نبیم کاک شوام بله اما کی شونا بیتن هر مقصد من ای پیشنوی جید کتن من همجی والا ما که جوان دایی جان نظام کانه یا درسته یا نه ای پیشنوی جید کت بجید ای پیشنوی جید کت کو مثلا نویجاوی درست بیتن یا همیا درسته یا پاشیوی یا درست نبیت یا کسی درست نیه بيجيت أويد بيشنويجيت كاد قا بيشنويش كرد دبيت كلاوس سر بيتن كو كلاوس سرن بيتن نابيت نويجيب بيشنويجيب كاد باشه بابا که کلاوس سری نبیتن گناهی چیه؟ از بيجم تشتاك سنة هاتيا كو گناح بيتن و ت رواج مسنينة از بيجم كو درستا سر بيتن يعني تشتاكنينة كو بيج دليلك هبيت كو دبيلا سر بيتن من چون ما چه دلیل نی نکول ایلا السری بیتن بس ما جربت السری خود درستشی بالضبط دي دكتور سريوس اگر عندك سؤال بك هبن عفوا بس مداخله بكم از مسألة كلوفي بله عفوا سيداس موقفك بلاواني دقهم چنكي سخوجي بيش نفيج من مزقفته كي مسألة صوفيت مزقفت وأوان كاسيت دون عمر تويبتي وانا عندك قاعدات مشكل خدا دانين ونهينا جهورين كتشا بون منا تشبيهنا بتن همي مامت ميد مازن بابت منا فلابير بسلمان نوبل ده في قلاف قاعدة تناشي قناعات بيب دليلك القرآن يعني پیغمبر حديث عليه الصلاة والسلام تبجي مباحة يعني جائزة يعني تبكيناك يوكي ك ملاي بتن ده صلاة خطو مزقفته ده هبتن انتو منطقة ده هبتن كو صوفيوي أنا بيت مزقفت ده حكيت تدخله جلكي ملاي نبتن تلقين يعني أفهاني بتتقال أوي صوفي بكي بريز شوزك احترام شوزك بريز تدوي تيجيهني تو شرعا تناجهته حتى صبيتو بيجي بيغمبري بصلى الله عليه وسلم هو كريها عن حديث ما بينين دليل ما بين أو نظام هذا بيجتن بافلان ملاوصا يعني وعلى آخر إذا بتن منيت عقل خوينتن وجا سيدة شفان جان سأل خوف الدكتوري بس مسألة كنتو شرعا ويتبقى هنا مستحيلة تبقى هنا قناعتك صوفيا كحفتها اشتصالي ابتنى تدوح عليه تانيوي دي حدا كي بدوني كو ما يخد جلكين ملاي نكتن
دویج اهمال کردنوانا حتی اوه گازم دهنی تل و وجه رایون بو رحمتی بابت ها برو دست خوش کاک احمد، دست خوش کاک شبان، کاک سریوز، دست اینگو خرا خوش مرا ممنون اینگو من برا رخصتها بد از جالچه من هدشول بوم چه بو و وقت اجیده دکتور جی لایفی کریتن ما كاسي بلا مصرف كاس نوع الكلام واخذ بشنا الله يفسر خبر رخصتها بد برا ترجع برا كلام خيرات شابت برای کرم کن ايوار بخير در شابه سيروس موجودة رزقك هذا رزقك بله برای موجود کرم کن يعني دي فيغار المسموع عن بين يعني بله بو بقول بس فرق بسيروس راخون جيم أنا خرابة كان دقيقة السيد وباوركا شو شيخ شفون جيم أنا خرابة قربان تعديد بچراخي اودي كي سر خبون جه خرابة جه بارك الله فيك تمام فرمو تتشها سؤال مش سيروس هبون تمام بلا كيك وحيطة بيتن قد تشابيت مجانين ما بيجي بالله بتصلى في سار خابوني ما ربي بسيرو خوب كنا ناتشي ترى ويريجي ما شو مشكلة تقول درينك إذا تكنسي إذا جهة الله في سار خابوني يجي بس يعني بس مداخلة قبتني وبس بيش ده كنا بتسلم يظني شو حتى دكتور بيت كلام كذا شبانجي كالفيلم رضا من سؤالك قربان هو ايش نتنياهو رئيس اسرائيل انه ذيت زاروقت فلسطينيان تقول يعني انه في حال يعني مثلا اذا زاروا بقول تش حكمي ويا حكمي وشيا نتنياهو ما رئيس اسرائيل لو اسرائيل يهود نتنياهو اسرائيلية المهم او حكومة اسرائيلية لا حكومة اسرائيلية يهودية يهودية أزمة يهودية يهودية تمام الفيري إلى جهنم وبيصل المصير نعم